počelo 13. i 14. februara kada je 13. i 14. bugarski pukus pomoć Nedićevca zauzeo položaj na liniji granica Grničko brdo, Obilić, Ćukovac i Stuglo. Tog dana bugarski vojnici su krenuli sa zločinima. U Gornjem Drenovcu uhapsili su 30 Gornjodrenovčana, među kojima je bilo i 5 žena. U februara između 17 i 18 sati bugarski oficiri su ušli iz pravca Kosančića sa ljudima koji su prethodno uhapsili. Bugarski oficiri su razgledali selo i na kraju su za prenoćište uzeli zgradu Mlina na levoj obali puste reke, školu, 2 kafane i 10 kuća u Bojniku. U ovom mlinu su te noći bugarski vojnici prenoćili, te noći su oni krenuli sa zločinima i u Bojniku, pljačkali su kuće, uzimali su hranu, piće i novac. 13. februara partizanska vojska je ušla u Bojnik i pokušala da istera bugarske oficire, ali nisu uspjeli. Već 15. februara bugarska vojska je bila sama i uskorila ceo Dragovac i Bojnik. Bugarska vojska je 15. februara ovde izvodila ljude koje je zaticala u kućama u Bojniku. Iako oni nisu bili dobro obučeni, a celog dana su bili na polju, sneg je bio visini između 30 i 40 cm, a uveče su ih vraćali svojim kućama. Tog dana su bugarski vojnici ubijali ljudi u Bojniku. Uzmimo za primjer Vidosavu Stojković, učenicu osnovne škole. Ona je pobegla iz kolone, nju je bugarski kapetan sustigao i cevom od puške udario je po glavi. Ljudi su pred večeri pušteni da idu svojim kućama. 17. februara u ranim jutarnjim časovima Bugari su na ovom mestu doveli ljude koje su zaticali u njihovim kućama s namerom da ih ubiju, iako oni odmah nisu streljani. 17. februara, oko 15 časova, ovde su ljudi postrojeni u 3 kolone i sa 3 teška mitraljeza bugarski vojnici su ubili oko 50% stanovništva Bojnika. Kako ću zaboraviti brata? Kako ću zaboraviti majku? Kako ću zaboraviti malu sestru? Da ste žive od rada na stene i vi biste nad Bojnikom popucali.